Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip danas, to jest večeras. Danas ljudi, nećemo nikakav challenge radit, danas radimo obaranje svjetskih rekorda. Znači, prvi rekord koji sam spremio da uradimo, znači pokušat ću ja, jeste CD-ovi. Ima i 40, evo ih. CD-ove ćemo stavljati evo na ovaj prst i da vidim koliko će više staviti. Nadam se da ovo nije teško, ma nije. Znači ovo su sve CD-ove od crtanih filmova. Evo ga Duško Dugovško, Kung Fu Panda, Šek Trbosjek i tako dalje. Ti crtan kad sam ja bio mali pa ove crtane imam i dalje imam. To je bilo to, ajde da krenemo. 1, 2, 3, 4, 5, izvinite ako preskočim koji broj. Znači 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, evo ga Mornar Popaj, 13, 14, 15, 16, 17, pade mi iz ruke, 19, 20, 21, 22, 23, 24, evo ga Asterix i Obelix, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, oh my god, 35, 36, ruka me više zabolja, 37, 38, 39, neće pasti, 40, 41. Ljudi, oborio sam svjetski rekord, znači sve sam istavio. Ispadoše ljudi. Ali ne veze, oborio sam ja svjetski rekord. Znači, bože, oborili smo ga. I drugi rekord sad će. Evo ga, drugi rekord ljudi su kaške. Znači kaške ćemo staviti što više na glavu ili tijelo, na glavu. Znači što više, evo ja ću krenuti. Jedna. Dvije. 3. Ispade. Moj biti tvora za mnom. Ok, ljudi, stavio sam 3. A mi idemo na sljedeći rekord.
Ok, ljudi, za sljedeći rekord morao sam ovu kameru da iskrivim, pošto se ne vidi 100. Treba nam novčić ili marka, kako ko, štoperca i trebamo za 15 sekundi, u stvari za 20 sekundi da se vrti ova marka. Treba za 20 sekundi da se vrti, pa ajde krenemo. 3, 4, 7. Ok, idemo pokušaj 2. Jebi ga, ovo ne valja. Pokušaj 3. Ne znam kako bi prvo, ovo nemam ja. 3 sekunde se vrtilo. Ok, ovo je zadnji sad pokušaj. Znači, evo ovdje ću staviti. Ovako ovdje. A jebe mu mater. 3 sekunde opet. Ali previše mi je prešlo, pa je 5 sekundi bilo, ne veze. Znači, eto. To bi bilo to što se tiče ovih rekorda, znači uradili smo CD-ove sa kaškama, sa markom da pokušam, ali oborio sam samo sa CD-ovima rekord. 3 sam kaške uspio staviti na glavu, ova se marka vrtla 3 sekunde, 4, tako neđe. I znači ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj video, obavezno lajkujte, šerujte ili subscribeujte ako već niste. I pišite u komentare koji sljedeći rekord da radim ili izazov, znači sve se podrazumijeva. Tako da, to bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali i pozdrav!